Le FFS, le 25 janvier 1990, à l'appel du mouvement culturel berbère, Emerning, les commissions nationales, le FFS a appelé à soutenir. Donc ce n'est pas une question de récupération. Et c'est de la récupération. Non, monsieur. Et il faut. Oui, oui. Et je fais partie de ceux qui ont sollicité. On va soutenir. Il a qu'à soutenir. Non, on ne veut pas rentrer dans la récupération. Il a qu'à soutenir. امنو غنوي غامي السوره غامي توسنا ما في تمازيغ ماشي ميتورينا في مازيغ خاطر كاك صالضار ما بالو 63 راه الساعه 63 راه الساعه 63 راه الساعه Le FFS n'a revendiqué Tamazight qu'à partir de 1979. La plateforme de 1979. وقيدا مزروي إلى قد نرسل. Le pluralisme linguistique identitaire syndic أحمد était président. Commission nationale. Il était انا حبست دويتك كي يروح يقلب ناس بالو ديلانيتون اخ جمان كمل toute la Kabylie, toute l'Algérie le savent. le 14 janvier كما سبالو لك فايلو Il y avait un combat à l'intérieur du parti. لا c'est pas le débat نقولوا يكون في تجاره من صوت دار تقرا انا حبست ذاك اخ جمان كمان انا حبست janvier 2014 اخ جمان حبست نكمل mais تاقين janvier 95 لا يا زرويا اليوم لا انا دون وقدام زرويا اليوم حسب يا اليوم ثمانية